don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to my fans to TV. It's the African Cup of Nations. Bafana 3, Zimbabwe 2. I'm joined by Shaman. Wala sithiwe unjani uThami? Amnandi che. Amnandi uThami. Dango che. Yakhumbula ngakutshela. Yeah. Ndawe nina nifuna ukumamela. Asiyabahlala. Manginiringa. Niyazidafudisa. Ngakutshela uThami ngathi kula 16 sizofika. Ya ushilo che. Uzibheka lezi zinto engikutshela zona before i-tournament iqala. Senze kanjani? Ziba njengoba ngikutshele ngayo. Yeah. Ngathi kula 16 sofika uThami. And ngasho ngathi igame yethu yokuqala yiyo le bekumele ngabe senza sure ukuthi into zethu sizilungisa kuyo. But the more siloku siba nama flop kuma game kusho ukuthi elandelayo seba nzima ukudlula yokuqala elandelayo seba nzima ukudlula esithupa. Yabona today izim now was the bekuse kuyi game ebanzima than lawa amanye because of if bebasihlaba kule game le yezim wazi ukuthi besibhayiziseka. You understand? If ilokhuzana Egypt nayo beyiluza ngala bekuzoba indaba zokuthi sesikhipha ama calculate nemva kwama calculate sigcina sesiyaphuma. But ke ngoba la mfethu manje siku country simele country ngiyabona sesiyaqala siba unite manje le ndaba zama division seziyaphela sonke sesiyafocus manje sesine vision e1 sesiyabona ukuthi sesiyaziyeka lezi zinto zokujoka manje sesicala ukubona ukuthi ilevel sharp yabona igame namhlanje kona uThami bekuyiyo ebeyintswembu mina the way ngibona khona yabo because of lezi out lezana ziqhamuke nge352 isystem yazo besiphecthe ilokhuzana emiddle lezi zezimo yabo so lapha nesiswini sethu ama loose ball wonke bekwawaso until umadala abona ukuthi okay first sub yakhe ube mnandi ngefirst sub yakhe ukuthi abuye ngoobasi yabona amaqala kungena uobasi sekayaqala siyabona imiddle lethu manje yaqala iyaphila sesinomuntu make keep usithola faka uobasi sesiyabona manje sesiyaqala siba offensive noTebza sekaqala uyavuka ngada back for yama uThami ngincome from second game. Okay, first game ngangikhala ukuthi little bit shaky nyana ngikhala ngendaba yokuthi mhlambi stage fright. Second game ngeEgypt bangiprove ukuthi bamnandi. Namhlanje mfethu awungezane was superb for me. Uyabona mfethu kuyasho ukuthi lentwana each and every game ezidlalayo ziloku ziyajela ziba mnandi. Namhlanje ungezano improve la uThami ungidlalela ibhola elimnandi. You understand? Okay, bese ngithi kumliba untwana angaphelelwa ilokhuzana mfethu angaphelelwa amandla into eziso ediskini zayenzeka sithipho yabona mangabe angeke size sithe ediskini amaphutha yenzeka then sobe sinamanga uThami lela bhola lelano right limthola angacabanganga abhekile walihlabene ethini lokho sokulungisa as long as sisiqualifyile wena uThami sizoba mnandi yabona the only thing umadala manje kumele ayenza uThami because no sekuqala kuba nzima no anokuba tough nokuba tough no ziyagwazana uThami no zokuhlaba no And we are boom. Yabo Let's show you hamba uThami let's show you hamba so manje umadala into ekumele ayenza uThami manje yi1 hlale phansi enze sure ukuthi layout zethu zishaya ama high press kungabi namabhola bhaya adlalela laphayana ku D-line yethu phakathi kwe18 because kwenzakalani ama loose ball njengalawo bagcina basihlaba ngawo you understand uThami so angina flop ngayo le back four njengoba ngisho uvurvayi mfethu hayi khohlwa uThami ayikho awuthi ngidlalela ibhola kamnandi njengaleyana yabona mase siyeke ipolitiki Vurvayi yapusha is the best Vurvayi is the best cool and collected. You understand? Lapha nomzansi mfethu produceile lapha. So manje yibo kabo Vurvayi nomndiba kumele bashaya ama high press ukuthi at least kungabi namabhola bhaya azoluka adlalela ku D area yethu ne18 yethu. Sike mfethu azini kule tournament sibe nelokhuzane e1 clean sheet e1. Wonke lama game mfethu basigwazile. Uyabona? Siyabuya
bayabuya, siyabuya bayabuya. So into emnandi nje mfethu kumele ayenze uMadala ayofixa le nto sibe ne clean sheet. Sisahamba Sithibo ngey4 still bafana bami noma yini abayilethe sihlabe sindlule. Man of the match. Mfethu akujiki a police akujika uthiyama Awukayo sika police today. Okay. Uvurvayo says ayisaselang tournament. Ngiyakuthola. Remember siyayiqubula. Anendaba yama-clean sheet amajita akhala ngoronza nje. Atwenzani Bathi uye man ubani ungabuni kahle. Number 1 finest liyana uthiyami. Number 1 finest yabona makuso wena uthiyami le ntwana mina lewezingidlalela khona angikhona ukusingle out ukuthi iphe flow by iphe nga flow yabona because of it's a collective of level. You understand njengoba ungizwa ngikwazi ukuxolela umliba nge-own goal you understand ukuthi you can't blame a single player if into eziso zenzekile yabo. So uronza mfethu angeke ngimblame ngama clean sheet. You understand mangizomblame ngama clean sheet ngizothi back for yakhe beyiku. You understand before uzokhomba something mele ubheke ukuthi lo muntu akasipana eone cause you understand because of kunabantu ekumele bamdefend umzala abacommande naye ukuthi ekuse bafethu iline yami nayo. So mabendlule la like igoli la namhlanje lelishaywa ile ntwana lezi yalibona lela goli lihla uthamba igoqa ama defense ayi3. You understand qala ngongezani yam counter maye ya ku TLB uyathola icounter abantu esibathembile yalishaya phakathi umblame kanjani uronza lihlala lapha ekhoneni. You understand lo nto le ya kwamanje bafethu asibambaneni sizobuya sigwazane le ku PSL eligini la sibe nimbumba mfethu. Thank you chairman. Uyibekile che hayi